Nagapasalamat naman ang House Prosecutors nga handa na gid man ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga mag-atubang na sa impeachment trial sa Senado. Ini kasunod sa naging pahayag sang kampo ni Duterte nga mag-aatubang kag magasabat na sila dito sa upper chamber. Sa interview sa Bomba Radio kay House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, iagin pahayag nga maayo man ini nga tikang sang kampo ni Duterte. Sinasaya iniagod nga mabatian na sang publiko ang ilang apatag kag madepensahan ang mga ginahaboy nga isyu sa Vice Presidente. Lakip na ang paggamit sinisang confidential funds, ang iyang unexplained wealth, ang alleged bribery kag pagpamahog sa pila ka opisyal kag pamilya sang gobyerno. Sa Kamara, wala gid nakaagi tambong si Duterte. We are very thankful also because ang sinabi naman po ng defense team ay willing naman sila sumabot sa tamang venue and which is the trial in the Senate. Papasalamat kami dahil they are welcoming that. They are actually welcoming that the trial that they also insinuate during the course of their press conference that they are now ready, they are willing and more than willing, even welcoming the trial for them also to have the opportunity to defend their client. Prosecution spokesperson Representative Zia Alonto Adjong.